Mae wedi bod yn ddiwrnod bendigedig a gobeithio bod na ddigon o egni ar ôl yn y stafell i ni gael dipyn bach o hwyl rwan yn y sesiwn ola un. Y fformat fe gynno ni ydy y byddai'n gwahodd y 4 panelydd i roi sylwadau cloi ar y thema sydd gynno ni. O na, dydy'r thema ddim yn... Yndi mae o. Yndi, tafolu'r gorffennol ar gyfer heriau'r dyfodol. What does the past have to offer the future? A mi sylwch chi wrth gwrs yr rhai mwyaf praff yn eich plith, yr rhai mwyaf dwyieisog yn eich plith. Nad cyfieithiad naill ffordd neu'r llall, a da chi ddim yn gallu gwybod pa un oedd y gwreiddiol, nadach, achos mae yna ddilysrwydd yn naratifau y ddwy iaith i'r ddwy frawddeg. Felly, be da ni'n mynd i wneud ydy, maen nhw yn mynd i grynhoi rhai o'i sylwadau nhw. A wedyn, dwi'n mynd i fynd rownd y stafell efo microffon yn fy llaw ac yn gwahodd sylwadau neu gwestiynau gan bobl sydd dal yma yn y stafell. Felly, meddyliwch am eich cwestiynau, meddyliwch am y sylwadau da chi eisiau gwneud, a wedyn ddown ni nôl at y panel yn y diwedd i grynhoi cyn i ni drosglwyddo i gloi'r diwrnod. Dwi'n awyddus iawn i gychwyn y sylwadau gan y panel heddiw hefo Dr Maite Pujdeval i Saralfo. A mae pawb wrth i yma hyn yn dydyn heddiw'n brolio ers pa mor hir mae pobl yn nabod i gilydd. Ond dwi'n meddwl bod fi'n gallu deud na fi ydy'r person nath gyfarfod Maite gynta. Achos mi ddath Maite drwy gynllun Mercator flynyddoedd maith yn ôl i Aberystwyth a gweithio ni fan'na am flwyddyn cyn mynd lawr wedyn i Gaerdydd. Na, oedd hynny cynt. Mae'n ddrwg i ni. A dwi'n cofio Maite mynd i'w dosbarthiadau Cymraeg efo Felicity Roberts. A cwestiwn yn cael ei roed yn y dosbarth, fi glywodd yr hanes yma, ni fyna. Pam wyt ti'n dysgu Cymraeg? Per solidaritat. Mwyn y solidarity yna, ia? Dyna pam fod Maite dysgu Cymraeg, achos wedi yng Nghymru, a oedd hi'n gorfod i ryw radd o beth bynnag efo Mercator. Ond mi oedd o, na hwnna oedd yr rheswm, ddim i fod yn Gymraes, nag ond mwyn bod yn gallu siarad Cymraeg. Felly, dyna'r stori gychwynnol efo Maite. A mae nath hi hefyd ffeindio, nid dim ond yr iaith Gymraeg, ond ffeindio gŵr. Pan o'n i'n clywed yn ffrindiau, just a parenthesis, i siarad am swd maen nhw'n wedi dod i nafod Colin a bod o'n i'n gorfod siarad amdano fo yn ein cywiriadau. Nes i meddwl, pryd nes i colli hwn yn y conversations, dwi ddim yn gwybod. Anyway, nes i mynd yn straight ar y pwnc, achos oedd gymaint o gwybodaeth gyda ni, o'n i'n meddwl, anyway. So, just gair bach i ddweud bod, wrth gwrs, dwi wedi bod yn nafod Colin ers talwm, gynta fy'n bywyd yn Aberystwyth yn 1995 a wedyn 1997. Penderfynais i dechrau Masters a Stwdiaethau Gwerin a Hanes Cymru yn yr Adran y Gymraeg achos Colin yn dysgu yna. Achos nes i mynd trwy'r syllabus a nes i dweud, dwi eisiau gwneud y cwrs yna. A wedi, wrth gwrs, wedi enrolio ar y Masters a wedyn PhD. So, well, long story, anyway. So, now, concentrating and focusing on this question, we've been dealing with a lot of changes recently, but if we look back, how much our communities and cultures have changed. That's a guaranteed. And these changes are brought by forces such as globalization, ideologies of neoliberalism, individualism, that have great impact into our communities and our languages as well. So one of the questions that as minority language speakers ask ourselves continuously is that, can we continue to produce and reproduce our culture and our language
through these changes. Changes in the economy, in first industrialization, urbanization, then post-industrialization, new media, etc. So we have a kind of psychology, a special psychology and experience that it seems that we are catching up all the time with modernity. So what we do, those who still speak the minority language, is overcoming all these challenges, running all the time, ahead if we can, maybe behind as well if we can. So minority languages are involved all the time in trying to live meaningful lives through modern subjectivities and incorporate the modern subject through the language, through living the language. When I say the modern subject, I mean all kinds of subjectivities, sexual differences, ways of life, different economies, etc. So, and unfortunately, and we have plenty of examples of language communities who have not been able to jump all these barriers and changes. So this, one of the lessons we know from the past is that there will be changes and we have to run ahead and try to catch up all the time. And one of the things also, which I think it has been said during, in different words, but we need a core community which is engaged and performs what we call activism somehow, and he's able to engage the rest of the community. But there has always to be a core of people who are engaged in the process of making life meaningful through the medium of these minority languages. So that's more or less the Diolch yn fawr iawn, Maite, diolch. John, I don't know, can I turn to you? Na I siarad yn Gymraeg, os ydy hynny'n iawn, efo, mae gennych chi os da chi angen. Yeah. Pwy ydy'r chwaraewyr mwyaf pwysig felly yn y cyd-destun mae Maite wedi gosod allan yn fanna, yr heriau mawr ar draws y byd, yr heriau economaidd, yr heriau globaleiddio, heriau technoleg ac yn y blaen. Lle wyt ti'n gweld pwy ydy'r chwaraewyr allweddol yn hyn i gyd? And are you asking me to comment on an Irish context or more generally? Or as you please. As you please. Well, I mean, I was thinking about, I've spent a lot of time looking at the history of Irish language policy over the last century, and many of the historical challenges are still with us, of course, but with the additional challenges of late modernity or almost post-modernity, obviously. One interesting refrain that I've heard a number of times today is the weaknesses of our efforts in the private sector. And we even see, even in situations like Catalonia, the huge challenges that remain there. And it's with the increased, with the economic restructuring that continues and the retreat of the state and from so many key domains of life. And I think it was Ellen Royals who mentioned the leisure industries, for instance, as being such a major part of people's lives where we have so little influence. That's one of the biggest challenges that we face. I mean, obviously, in a more specifically Irish context, as I said during my presentation, we have serious structural issues that restrict our work. The comparison that I made between the Arts Council in the Republic of Ireland and our own organisation. But I think that brings us to the broader question of structures of governance in general. And one of the big patterns of Irish language policy in the last century has been changes in modes of governance, from language being ostensibly the concern of all government in the 20s and 30s in a very nationalist, ethno-linguistic kind of traditional approach to language and territory and so on, which was replaced in the 1950s by dedicated state agencies, but at the same time marking a retreat of the state from its, at least at the level of rhetoric, from its close involvement in the language policy.
And, you know, we've seen various issues applying to those state agencies, and then perhaps an even further retreat of the state in the cross-border arrangements, ironically. And then the fact that, you know, in a previous life I would have criticised the structure of our own organisation in funding, in outsourcing a lot of our work to other core organisations, and indeed much of the language planning process in the Gaeltacht, for instance, is outsourced to mostly voluntary committees. So all of these things are problematic in terms of the level of engagement, I suppose, of actors with the language planning process. Another point I wanted to raise, another interesting pattern, however, of the last century in Ireland has been two kind of related processes: internationalisation of language policy and professionalisation of language policy. So internationalisation involved many contacts with Wales. And I studied in depth the history of the Irish language media, which were deeply influenced by what was happening with Radio Cymru and then Espadwarec in the 80s. And indeed, throughout the 80s and 90s, up to the establishment of an Irish language television channel. So that was very important. And, you know, we see less of those contacts with Scotland, but we also see them with the Basques and the Catalans as well, in particular. So that's been an important part of our trajectory. And similar to that, we see professionalisation, that even in central government now, we have far greater professional awareness. Before there would have been far... And remember, the Irish state is quite unusual in that it began a very ambitious and challenging revitalisation project decades before the birth of sociolinguistics. Decades before we had an academic discipline of language policy. We had geolinguistics, which was related to geography, which was largely looking at dialectology and so on, but we had no established tradition of the sociology of language. So the Irish government, 40 years before the arrival of Fishman and so on the scene, were attempting to do really boxing in the dark. So we see from the 1960s on in Ireland the increased influence of this international discourse, and we see various experts coming to Ireland, including Joshua Fishman, who was very scathing about the Irish government's failure to engage in... There was the Linguistics Institute Tangolíochta Éireann, the Linguistics Institute of Ireland, was a very ham-fisted attempt to begin looking at linguistics in a more structured way, which was really a disaster. And Fishman was extremely critical of the Irish government over that. But we see, you know, that's been an important trend as well over the last century. I'd say one other thing, Ellen, another important refrain over the decades is vulnerability. Vulnerability and insecurity. And we have to remember that Irish has strong institutionalisation compared with other minority languages. We have full official working status as an independent state in the European Union of Irish, which has been transformative. We have a lot of institutional support in the country. We have core educational status in schools and so on, separate media, but the speaker community, the active speaker community, remains stubbornly small, and that's an enormous challenge for us going into the future. But, you know, the support structures are there, but there's huge insecurity among activists, and rightly so. When we look at language shift in the Gaeltacht and so on, carrying on at apparently unstoppable, and all of those issues and the tensions that brings up as well. So there's, that's been I think I've gone completely off the point, but I hope that's of assistance. Carsten, gai droi at y ti rwan te. Yn amlwg, da ni wedi bod yn siarad yn enwedig yn y termau yma. Maite wedi cyfeirio atyn nhw, ac wrth gwrs mae John wedi cyfeirio atyn nhw. Da ni wedi bod yn trafod ieithoedd sydd ar y cyfan yn ieithoedd nad ydyn nhw'n ieithoedd byd-eang yn y ffordd lle da ni'n meddwl am Ffrangeg fel iaith rhyngwladol, ynde? A dwi'n gwybod hefyd yn y gyflwyniad bod ti wedi gyfeirio at yr ieithoedd brodorol yn Canada, sydd ar y pegwn arall o pa mor fregus ydy'r ieithoedd yna ar gyfer y dyfodol. Ond wrth i ti edrych ar y panorama mawr ynglyn â heriau'r dyfodol a sut da ni'n gallu tafolu y pethau da ni wedi gwneud yn y gorffennol, y trywyddau da ni wedi cymryd yn y gorffennol, y pethau lwyddodd, y pethau na lwyddodd, gwersi fel pwysigrwydd gwydnwch, cymuned, ymgyrchol, ymgyrchu tymor hir ar bob math o lefelau. Be fysa ti'n gosod fel y prif bethau y dylen ni fod yn cymryd o'r gorffennol wrth i ni fynd ymlaen tuag at y dyfodol rwan? Well, thank you for the question. The one word that comes to my mind is complementarity, because what I've outlined in my presentation is that there are
tensions that are sometimes perceived around language that require everyone to think through them and find the common ground. I mean, in Canada, I mentioned the precarious state of Indigenous languages. Obviously, there is a desire to help Indigenous languages. There are sometimes questions around the status of official languages. Why are Indigenous languages not official languages? But if we perceive of the future of languages as a trade-off between, one language supported whereas another doesn't get support, nobody wins. So it's really, I think, right now in Canada, one of the challenges is to kind of square that circle of making sure that we do the right thing for every linguistic group that requires support. That includes, curiously also, the English-speaking minority community in Quebec. Which was a community that was not particularly happy with the new language legislation. Obviously, there are tensions, but we can only move forward if we don't see any trade-offs. So if I can just maybe step back a little on the question of what can we learn from the past. I think it's curiosity about the future, openness, not being able to be surprised. If we think of technological developments, nobody would have predicted the internet or social media. We don't know what AI will do. So we just have to, the future that we imagine today is certainly not linear. It's going to be messy and going on all kinds of directions. And all we have really is the resilience to try to react to that. I was really interested in the discussion of the expansion of language rights to the private sector. One thing I didn't mention from the Canadian context is that the new language legislation contains an entirely new act that touches on the rights to services from what we call federally regulated businesses. So right now, services are offered by government institutions, but not by banks or communications companies. So there's an expansion of language rights, which is, I think, necessary, and which is the result of, and that's the last point I want to make, it's a result of the pressure that civil society rightly applies at the political level. And I say this as a civil servant. Sometimes when we get the pressure, it makes our days long. It makes our planning for the year difficult. But it does move the needle. And I know that Colin, the interest that Colin takes in the realities of the civil service is impressive. And it's helpful to have people who and I know John's probably in the same situation. I have an academic past, way back. Now I've worked in government for more than 20 years. But when you understand the government context, you sympathize, you realize, and then you can also target your interventions a lot more specifically. And I was, what Jeremy mentioned this morning, very impressive. New approaches. Thinking of language as branding, and then when you have the ability to come to political officials, to civil servants, and say, I've got allies, my thinking is aligned with some general direction where the political level is moving, then the ability for the public service, call it public service in Canada, to push and to identify opportunities can be quite astonishing. Diolch yn fawr iawn, diolch. Dwi eisiau troi rwan at Colin, dwi eisiau ti rhoi rei o dy syniadau. Dwi'n gwybod ti wedi cael cyfle bore yma i amlinellu lot fawr o bethau i ni, a bod ni wedi cael bydd mawr o hynny fel da ni wedi cael bydd o'r cyflwyniadau drwy'r dydd. Ond beth o feddwl am chydig o bwyntiau rwan o'r gorffennol, wrth i ni fod yn tafolu beth da ni wedi bod yn neud, a beth sydd gennym ni o'n blaenau, beth yw'r pethau sy'n dod i dy feddwl di, ti eisiau deud wrth ni pan yma?
Okay, wel, dwi'n hoffi cysyniad Carsten, complementarity. Dwi am gynnig cysyniad arall, deuoliaeth. Nes i ddweud bod y ddim yn lunia, mwynhau wir. Mae fe'n gymleth. Mae deuoliaeth a sut mae rhywun yn rhagdybio ymateb i ba bynnag bolisi ni'n sôn am yn holl bwysig. Mi'n gadael ni weid un peth. Dwi'n hun a bron pawb arall yn ystafell. Ac mae'n hyfryd gweld llwyddiant. Pan oedd Elin a Fyne'n trafod ar y we, o'n i'n sôn am problemau sialensau wedi dweud, ond pan o'n i yn ifanc, fydda neb yn y gogledd ddwyrain yn dyfalu'r fath lwyddiant mae'r Gymraeg wedi cael o gael ei drawsnewid, trawsffurfio erbyn heddiw. So mae llwyddiant yn hyfryd. Fydda neb yn gwadu hynny. Ond un peth garwn ni wneud, nid unigolyn fel fi, ond i rhyw rai, ydy gwerthuso be mae bobl eraill yn meddwl amdano ni fel llefrif ieithyddol. Boed ni'n byw yng Ngwlad y Basg, neu yng Nghymru, neu yng Quebec, neu yng Catalwnia, be mae bobl eraill yn meddwl amdano ni, naill fel unigolion, neu fel grŵp, anhoniadau ni, am dyheuadau ni, am ein llwyddiant ni. Nath Jeremy sôn am y narratif, my Welsh is not as good as yours, my Welsh is better than yours. Hynna yw'r ddywediad aml yn dyfa. Dwi'n Gymraeg i'n digon da, etc. etc. A mae eisiau ni fod yn realistig i wybod sut mae naill ein mwyafrif o cyd breswylwyr Cymru neu bobl tu fas yn sôn amdano ni pam nad ydyn ni yn y dafarn. Nid troi o Gymraeg i Saesneg a vice versa, ond gofyn yn dawel iawn rhyw fath o ymchwil ethnograffig mae Catherine, a Maite ac eraill yn ystafell yn neud, ethnograffig, just yn dawel fach, gofyn beth wyt ti'n wir meddwl am dy gymydog sy'n siarad Cymraeg trwy amser, neu am llewyrch ac hyfywedd economaidd y Gymraeg. Y gwir yw, mae lot o rannau y Gymru yn drawd. Yn drawd iawn. Ac ar ôl Gogledd Iwerddon, un i bron un o'r rhanbarthau troda yn orllewin Ewrop. Dyn ni ddim yn ymyfrydu yn hynny, ond dyn ni ddim yn cydnabod hynny chwaith. Ni'n meddwl bod bopeth sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn lewyrch, yn lwyddiant, yn mynd yn camu ymlaen, yn hyderus. Ond mae'r is-adeilydd cynhaliol rownd ni, ar y newyddion ddoe, weles i rhywbeth fel 850 o drigolion rhywle ymrystau yn cywio am deintydd. Os yna'n wir am dref enfawr, neu dinas fel Bryste, mae'n fwy wir am Geredigion ac am Feirioneth ac am Ogledd Penfro. Hynny yw, mae ansawdd bywyd yn holl bwysig i bawb sydd yn byw yng Nghymru. Ond mae'n rôl ni, fel rheini sydd yn lladmerwyr Gymraeg ac yn hyrwyddo'r Gymraeg, o fewn cynyddu'r ansawdd, cynyddu'r cyfleoedd, hefyd yn bwysig, a mi garwn ni weld rhyw rai, nid falle Cymru yn unig, yn gofyn cwestiynau cas am ein hagweddau ni, tuag at ein hunain gyntaf. A'r prawf o hynny ydy, yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, mae nifer o rhaglenni teledu, y newyddion ac S4C, wedi bod yn ymchwilio ac yn tynnu sylw at ein diwylliant croesawgar i bobl di-ei lliw, bobl o Asia, bobl o Somalia, sydd yn dysgu Cymraeg naill ai fel plant ysgol yn Hamedraed, neu fel oedolion ac yn llwyddo, ac yn ymyfrydu fel byddai'n rhywbeth wirthiol bod ni, Cymru Cymraeg, yn croesawu bobl nad sydd yn wyn. Wel, mae pawb arall yn Ewrop yn gwneud yr un peth. Ond yn rhywsut, ni'n meddwl fod yn unigryw. Gan wneud trwy'r Gymraeg, na'r pwynt, ynddo fe? Hynny yw, dyn ni heb dderbyn y ffaith bod y Cymraeg yn perthyn i bawb. Ni'n gweud ond a dyn ni wir yn credu hynny. Beth yw ein disgwyliadau go iawn am newid poblogaeth gynyddol amlddiwylliannol Cymru? Ac os ga i ddweud, dwyieithrwydd ddim yn digon. Dwyieithrwydd ddim yn digon. Dwi ddim yn
Mae eisiau fod yn amlieithog. Mae eisiau ni wella ein gallu i ddysgu Sbaeneg, Ffrangeg, pwy oer, Mandarin, pan fydd y genhedlaeth ifanc yn dad-cu neu'n fam-cu. Mae'n dyheuadu ni yn wych, ond dyn nhw ddim yn mynd yn digon pell, wedyn ni. A pe bawn ni'n mynd nôl at dy fam a dy dad di a gofyn, be gael ti weld yng Nghymru erbyn heddi, fydda ei gallu nhw i freuddwydio beth sydd yn bosib, bron yn amhosib. Dwi'n gallu ni freuddwydio ddim yn amhosib. Mater o feddwl yn galed am ein dyfodol ni'n hunain yw e. So na'r ddoi beth fes ni'n gweud wrth ddysgu'r dyfodol, yn gynyddol mae pethau'n bosib. Os yn ni'n credu yn y fath beth ac yn bodlon gweithio'n galed iawn gyda'n gilydd, yn cydlynu'r holl weithgaroedd yma, ond y mater arall sydd yn holl bwysig i fi ydy rôl Cymru yn Ewrop. Nid ym Mhrydain, nid Brexit, ond yn Ewrop. A os mae'n dyfodol ni, mae Ukraine, Israel, Gaza yn dangos hwnna mor glir, mae'n dyfodol ni yn dibynnu ar gymunedau eraill. Am bob math o bethau, jyst nid nwyddau yn y Red Sea, nid hwnna dwi'n sôn am, bod yn bwysig, nid egni, nid cyfalaf yn croeso un, ffin i'r llall, ond cydymdreiddiad pobl a phobl. Na'r pwynt i fi, bod ni all yn perthyn i'r un, wel, yr un diw yn ymarferol i fi, ond yn ymarferol i chi, i'r un ras. Ac yn hoffi'r syniad yn fideo Carson, 2 founding races, nid 2 founding nations. Men dominate, men decide. Mae'r byd yn gallu newid. A'n job ni ydy hyrwyddo'r newid i'r cyfeiriad cywir. Ond, a ydy bobl eraill nad sydd yn siarad Cymraeg yn meddwl bod y cyfeiriad ni'n gwthio'r Gymraeg iddi yn werthweil. Ac os nad nhw, beth allan ni trwy ddyfeisiau fel mae Jeremy a Bethan yn ymwneud, helpu i newid i meddwl nhw. Hyd yn oed iddyn fod yn oddefgar ac nid yn eliniaethus. Fod hwnna'n gam ymlaen. Consensus blaengar sydd yn rhyw fath o continuum lle mae yna le i bawb fod ar hynny. Ie, oedden ni'n sôn ynglyn â tyfu fyny yn yr hen Clwyd yn y 70au a mynd ar bus ysgol i Glan Clwyd ac yn byw mewn cymuned oedd yn economaidd ar y pryd yna'n llewyrchus cyn bod neoddryddfrydiaeth a diwydiannau trwm yn gorffen a bod rwy'n yn byw yng nghysgod y Daily Post ac Ivor Wyn Jones a'r holl golofna lle oedd y rhethreg gwrth Gymraeg mor amlwg a mor glir a sut mae pwy fydda wedi meddwl y bydden ni wedi symud i fod yn gymdeithas sydd ar un wes, wrth gwrs, yn llawer iawn mwy blaengar, ond ar y llaw arall bod yn economi ni mwy trychinebus na mae wedi bod ers amser maith. A mae hwnna hefyd yn gwneud i rwy'n feddwl, yn dydi? Be da ni'n trio wneud, yn enwedig mewn rhai rhanna o Gymru, a'i cynllunio ieithyddol da ni'n trio wneud, neu a'i cynllunio economaidd. Ac wedyn mewn rhan eraill o Gymru, falle bod ni yn trio wneud cynllunio ieithyddol. Nes i ddeud y bydd yna gyfle i bobl godi llaw, gofyn cwestiwn, gwneud sylwadau. Dwi'n cadw un llygad ar yr cloc yn fan hyn. Mae gen i un llaw i fyny yn fyna, mi ddoi fyny ac un arall yn fyna, a mi ddoi fyny felly'r cyfeiriad yn fan hyn i ddod ar meicroffon i chi. Esgusodwch fi. Oes. Colin, ar y nodyn yna o bod angen bod yn fwy cynhwysol yn gymdeithasol, wyt ti wedi awgrymu yn y gorffennol bod yr gyfundrefn addysg Gymraeg bresennol yn rhy ranedig, neu llai addysg cyfrwng Cymraeg neu addysg cyfrwng Saesneg. Felly, o safbwynt bod yn fwy cynhwysol, wyt ti'n mae model newydd wedi cael ei sefydlu gan Awdurdod Addysg Caerdydd, sef yr ysgol ddeuol, sy'n deillio mewn gwirionedd o Florida. Wyt ti'n gweld y model yma yn ffordd ymlaen o fod yn fwy cynhwysol ar gyfer arwyddo nifer y siaradwyr Cymraeg, neu wyt ti'n gweld y model yn
o bosib yn mynd I danseilio y gyfundrefn addysg ddwyieithog bresennol. Ac a fydde ti'n argymell hwnna gyda llaw I awdurdodau addysg eraill yn ogystal? Y gwir plaen yw, dwi'n yn gwybod. Fel hanner wyddonydd, deryddwr, dwi'n mynd I aros am y dystiolaeth cyn ateb unrhyw gwestiwn hir dymor. Ar un law, mae'r ffaith fod plant o'r un cymuned yn gallu mynychu'r un ysgol, rhannu caffeteria, rhannu chwaraeon, cerdded gyda'i gilydd falle i'r ysgol, ond wedyn yn rhannu I hanner ysgol sydd yn gyfrwng Gymraeg a hanner ysgol sydd yn gyfrwng Saesneg, gyda lot o fwydo'r Gymraeg, fel bod rhieni yn gallu symud o un hanner i'r llall yn fodel arwydd y cael. Mae rhai wedi awgrymu fel y ti'n argymell yn syni, y gall hwnna danseilio hygrydydd y Gymraeg. Hynny yw, fydd yna shifft ieithyddol dofn o'r Gymraeg, y sector Gymraeg, I Saesneg, fel fod y Gymraeg falle'n fwy o fratiog nag o gyfrwng teilwng. Dwi ddim yn gwybod. Y gwir yw, mae yna lot o ysgolion Saesneg traddodiadol a themau cyfrwng Cymraeg ynddyn nhw. Mae Cardiff High yn un ohonyn nhw sydd yn cynhyrchu lot o siaradwyr da iawn. Ond y broblem hanesyddol ydy ein bod ni yn siarad Saesneg hefyd wrth gwrs. A dwi ddim am funud am waranti neb I beidio fod yn ddwyieithog neu'n amlieithog. Arbrawf yw'r ysgol Groeswen, ac wyt ti'n awgrymu bod wedi deillio o Florida, dwi'n meddwl bod e'n agosach at Model B Gwlad y Basg. Ac yn hynny o beth, mae hwnna wedi llwyddo. Ond mi oedd holl rym y Llywodraeth ag cefnogaeth rhieni y tu cefn i'r Model B wrth nhw droi o Model A a Model D at Model B. Hwnna ddath o norm. Dwi'n yn gweld Groeswen yn norm. Dwi'n gweld e'n dal I fod yn rhyw fath o arbrawf ac yn eithriad. Falle dros y degawd nesaf fydd ysgolion eraill yng Nghaerdydd a Chasnewydd a Rhondda yn efelychu'r model. Ond dwi ddim am rhoi unrhyw barn penodol hyd nes mod i'n gweld y tystiolaeth. Y gwir yw, prejudice yn unig fydda'r ateb ac nid ar sail dystiolaeth. Felly, dwi ddim yn mynd I fod yn geidwadol, dwi jyst yn gweud, gan amla, mae'r sgwennu dwi'n neud weithiau yn heriol, ond yn seiliedig gan amla ar dystiolaeth. Fi yn gofyn cwestiynau, fi yn derbyn barn, fi yn dehongli yr hyn sy'n cael ei ddweud. A dwi'n mynd credu bod gennau ddigon o brawf hyd yma o sut mae'r model. Ond ar y lleia, mae fe'n orloesol. Mae fe'n cynnig I wella y rhaniadau yma sydd wedi bod trwy plant sydd yn, wel, pan es I Rhyfelen, a nifer eraill fan hyn, ysgolion tebyg, a thymrawd ysgol ramadeg y Bari, gadael y tŷ am gwarter I 8, cyrraedd ysgol gwarter I 9, gatre erbyn 4. O'n i'n gadael y tŷ am 7, gatre erbyn 10:16. Neb arall yn y gymuned yn ffrindiau fi. Allas ath pawb I ysgol ramadeg y Bari, yn ysgol Glaston neu lle bynnag. A felly os y'n ni'n torri lawr y barriers yma, fel bod plant o'r ystadau newydd yma, gael o'r radur ac yn blaen, yn gallu mynd i'r un ysgol a dod yn ffrindiau, tywaith pa iaith oedd cyfrwng y dosbarth ar y cychwyn. O'r ei mae'n gynnig. Diolch yn fawr iawn, Colin. Dwi'n gwybod bod gen Liz cwestiwn hefyd I ofyn, felly na I droi'r microffon I chdi. Siamai, all right. Liz McLean o Mentor Iaith Merthyr Tydfil. Oedd e'r wir yn ysbrydoledig heddiw I glywed chi gyd, pobl rili deallus yn siarad am yr holl gwaith yma a beth sy'n digwydd ar draws y byd a phopeth, right? Ond beth sy'n taro fi yw y bwlch sydd yna rhwngddo chi a ni fel pobl sydd yn gweithio ar lawr gwlad. A mae jyst yn taro fi, pam dyn ni'n aros am gwneithwyr polisi I dweud wrthyn ni beth I wneud, fel, really, beth dylen ni fod yn wneud yw eistedd lawr a siarad gyda chi. A nid yn unig dysgu oddi wrthych chi,
ond dwi'n meddwl bod lot gyda chi dysgu oddi wrth ni fel pobl sydd yn cael ein hysbrydoli gan ein cymunedau ac sydd yn gwneud ein gwaith i ymateb i heriau ein cymunedau ni hefyd. A i fi, dyw'r Gymraeg ddim yn output, mae e'n ffordd o adfywio ein cymuned. Dwi ddim yn adfywio'r Cymraeg, dwi'n adfywio'r cymuned trwy'r Gymraeg. A mae'r Gymraeg yn codi ysbryd ein cymuned. So dwi jyst yn meddwl, gewn ni lleihau'r bwlch. Diolch yn fawr iawn, Liz. Dwi'n mynd i gyfeirio'r cwestiwn yna at Maite, achos wrth gwrs yn ei chyflwyniad yn gynharach yn y dydd. Mi oedd Maite yn cyfeirio at yr engagé yn doedd ynglyn â'r prosiectau da chi'n neud fel prifysgol ac yn cydweithio nid yn unig efo Omnium, ond efo cyrff eraill hefyd. You are absolutely right that what we tend to do sometimes is we are so busy, in our communities. We are so engaged in our languages that we tend to kind of focus in what we do, and instead of reaching out other communities, no? So one of the things that I admire from Colin's work is this completely constant outreach of what's going on, what can we learn, can we do that here, what can I say that I can bring something to your project. And this is one of the things that we never have to forget to do, although, as I said, we live busy lives. As academics, we are very much pressured in teaching and producing research and all that. But for sure, we have to have this open scope to what's going on in other communities. And for me, Wales is such an inspiration for everything, for what it was and for what it is now as a community, as a country, as a culture. And I'm always amazed at what you have achieved as a community. Dyma o hyd. The ni dyma o hyd. So, and for me, the most important thing are people. Of course, language, but people and communities. And what I said previously about globalization and ideological structural forces like neoliberalism that have an underpinning, that has a great effect on individuals and communities. And for what is worth, we know that individually we will never do anything. We have to do things in community, together. Individually, we will never do anything. We might advance our careers, we might advance our richness, but not for the community, not for the greater good. So for us, community agency is the most important thing, because what it matters at the end is what Colin said, meaningful lives, quality of life for everybody. And in some communities, as in Catalonia, it pains me seeing such segregation communities, such individualism, rampant individualism growing. And it's the wrong direction. Either we do this communally, coordinately, outreaching, and how it goes in other places, or we won't, as I said, be able to produce and reproduce our culture further. Mewn ffordd, mae Maite a mae Liz yn gofyn am dipyn bach o newid systemig yn y berthynas rhwng prifysgolion a cymunedau, a bod prifysgolion go iawn yn dechrau gweithredu yn llawer iawn mwy agos at y rhesreg o ymgysylltu a ardrawiad na beth sy'n digwydd rwan yn yr time poor lives mae gymaint o bobl yn ei byw. Dwi'n troi at Meirin Prys, chos mae di roi di law i fyny, ond dwi ti dal am ofyn dy gwestiwn, neu wneud sylw?
y ddau os gai ddechrau drwy mynegu fy niolchiadau mawr I Colin. Ers blynyddoedd ni wedi cydweithio mewn gwahanol ffyrdd. Dwi wedi prynu geiriau, gwerthu nhw ar ei rannu yn y gorffennol. Mae'n newydd gynnig I gar presennol I fi amser cinio. Felly mae'n gyfeillgarwch sy'n ehangu, felly yn ehangach na'r ochr academaidd. Ond diolch yn fawr iawn am y gwaith yn gyntaf o safbwynt gwaith Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Dwi'n credu mai fi yw'r unig prifweithredwr sy'n dal yn fyw o'r sefydliad yna bellach. Ond yn sicr fe nath Colin wahaniaeth aruthrol I waith y bwrdd. O'n i'n ffodus iawn, oedd y ddau Colin gyda ni. Yr athro Colin Baker o Brifysgol Bangor a'r athro Colin Williams o Gaerdydd. A ni nath nhw draws newid y ffordd o'n i'n gweithio. O'n i'n gweithio ar sail y dystiolaeth o'n i'n cael. A dwi'n credu yn hynny o beth, mae Colin yn nodi hynny mewn llyfr, bod yn un o'r sefydliadau mwyaf arloesol yng nghyd-destun cynllunio ieithyddol. Felly, ar wrth hynny yn rhywbeth y gallu diolch I Colin, y ddau Colin falle, am ei ysbrydoliaeth. Felly dwi'n diolchgar am hynny. A hefyd, o ran NPLD, y gwaith fydd Colin yn gwneud gyda ni gyda'r Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfeiriaethau lleiafrifol o safbwynt cymharu beth oedd y gwahanol wledydd yn wneud a rhannu'r profiadau. Rwy'n gallai ddim meddwl am well cyfraniad na hynny, sef dysgu oddi ar hyn wedi deall a'i geisio I fwydo fe nôl mewn o'r system fel bod ni'n cynllunio'n well. Felly diolch yn fawr iawn I ti, a dwi ddim eisiau'r car. Sorry. Cwestiwn? Cwestiwn? Cwestiwn sy'n iawn, ac unrhyw radd, mae'n dilyn oddi wrth cwestiwn Liz, sori. A'r cwestiwn ydy, a hefyd falle sleid ola hiw. I ni'n mynd drwy gyfnod lle mae cynllunio ieithyddol wedi mynd o rhywbeth yn cael ei yrru gan y gwaelod I fyny yng Nghymru, ac mae'r grym hynny yn aruthrol o gryf. Dwi'n meddwl, welwch chi'r grym yna'n llawer iawn cryfach mewn unrhyw iaith leiafrifol eraill. Does na ddim mentrau iaith, does na ddim merched o war, does na ddim pethau felly. Felly ni wedi symud o'r model yna i'r model lle mae'r llywodraeth mewn llawer iawn mwy o rym, gwleidyddion, gweision sifil, arian cyhoeddus yn gyrru'r system yn ei flaen. Ble ni'n mynd o fanna? Achos mae yna gwestiwn fanna ynglŷn â beth sy'n yna, beth yw'r disgwrs yn y canol, ble mae'r drafodaeth yna'n digwydd ar sawl lefel, cymunedol, prifysgolion, cymdeithas civic, pwy sy'n cynnal y drafodaeth? Achos ar hyn y bryd, am sawl rheswm, dyw'r drafodaeth honno ddim yn digwydd. Felly dwi'n credu'r cwestiwn yw ble mae'r drafodaeth yna'n gallu digwydd yn y dyfodol. Diolch Meirion. Cyn I fi droi at y panel I gloi, dwi'n gwybod bod yna un sylw arall I ddod sydd ddim yn bell oddi wrth y cwestiwn yma, ond sydd ynglŷn â carfan o fewn cymdeithas cifig sydd ddim wedi cael ei chrybwyll o gwbl drwy'r dydd. A dwi'n pasio meicroffon rwan I Mandy, Dr Mandy. Diolch yn fawr am y cyfle I ofyn cwestiwn y prynhawn yma ac i'r cyfraniadau gan y panel. Yn TUC Cymru, ni wedi bod yn canolbwyntio yn ddiweddar ar gynhyrchu adnoddau a chynyddu ymwybyddiaeth o safbwynt hawliau gweithwyr i'r Gymraeg yn y gweithle I adlewyrchu ac I ategu at bwer y safonau sydd wedi cael ei gosod ar gyflogwyr drwy'r mesur wrth gwrs. Ag un o'r pethau ni'n canolbwyntio arno nawr yw dechrau'r broses a'r siwrne o gynhyrchu siarter trawsundebol ar gyfer gweithwyr i'r Gymraeg yn y gweithle ag hawliau gweithwyr i'r Gymraeg yn y gweithle. Felly, y ddau gwestiwn sydd gen i'r panel, ond wedi darllen yn helaeth ar ddeddfwriaeth Canada, sut gall profiad Canada o gyd-destun a chyfundrefnau hawliau helpu felly ddatblygu hawliau gweithwyr i'r Gymraeg yng Nghymru, a falle o fewn deddfwriaeth yn y tymor hir. A'r ail gwestiwn yw, ydy'r rheolwyr uniaeth yn rhwystyr wrth greu gweithle dwyieithog? Ac felly, sut gellid goresgyn hynny? Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn.
ofyn i'r panel i wrth iddyn nhw fod yn neud i sylwadau cloi rwan, i gymryd rhai o'r cwestiynau yna ynglyn â o le mae'r syniadau'n dod, ble mae'r pwerdu yn y gymdeithas sifil, a hefyd i ba raddau ydyn ni wedi, yn y cyd-destun Cymraeg o leia a Chymreig, ddim wedi bod yn ddigon blaengar o bosib, yn enwedig os da ni'n cymharu ar hyn sy'n digwydd yng Ngwlad y Basg, y maes dod ag undebau llafur yn rhan o'r drafodaeth. John, gai ofyn i ti wneud ambell sylw wrth i ni gloi rwan, diolch. I think I've kind of covered most of the most important areas, but I wanted to mention a few others, some which are international and some which relate to the Irish context. We touched on automation and artificial intelligence this morning. It's not an area of expertise of mine, but I do understand that it's so enormous that we all need to get to grips with this very, very quickly. We have finally a digital plan for the Irish language, I think, in Wales. Are you onto your third digital plan now? Or maybe that's the Basques. I'm not sure, but we're definitely behind in terms of digital planning. So I just want to, flag that again as a not very original idea in that it's obvious, but we haven't mentioned it much today. The climate emergency, of course, will affect all of us, and many of the areas where our languages are spoken are coastal. It's maybe not mentioned very often. And obviously that brings all sorts of other societal challenges. In a political sense as well, it can push other issues off the political agenda. And that leads me on to another point in that I think that, certainly Irish language civil society needs to learn more, for instance, from environmental NGOs in terms of building broader alliances of support for broader awareness and support for language measures. We see some of that in Ireland, perhaps not enough. I think Irish certainly needs to align itself with progressive movements in general in that direction. We also face a risk in Ireland of the rise of extremism and far-right activists, some of whom quite shamelessly appropriate Irish in their anti-immigrant rhetoric. We've seen some of that recently. It's a very worrying development. I know from discussing with journalists who work on Irish language media that when these groups are approached for an Irish speaker, that they can never provide one, but they're quite happy to misappropriate Irish in their activities. This is another very serious challenge of our time that we can't be unaware of. A couple of political questions in relation to Irish language policy. First is Brexit. It affects us deeply. It's been at the heart of the issues in Northern Ireland, of course. And related to that is the possibility of a united Ireland. Now, united Ireland is, a live political question. We have the possibility of a Sinn Féin government in the Republic after the next election. We have a Sinn Féin First Minister in Northern Ireland now for the first time. And there is a possibility that Irish could be used as a fall guy, that Irish could be sacrificed in the attempts to placate 1 million people of unionist identity, that one of the things on the chopping board, along with the flag and the national anthem, for instance, could be the Irish language. So that's something that we need to watch very, very carefully. And I think that's pretty much everything that I was going to say. I had made a link as well, I made a mention here to the greater need for integration, further integration between language planning and land use planning. I know that there's an interesting article by Catherine Jones in the Festschrift that we did for Colin about that, and certainly the new legislation that Colin mentioned in terms of societal well-being, I can't remember the exact name, gives language planning a far greater purchase, a far wider purchase than simply linguistic. I think that's a very significant piece of legislation that we should look at carefully in other contexts. So I hope I've given you a few pointers there, Ellen. Os wneud i basio'r microffon i Maite rwan iddi hi gloi, a wedyn nawn ni dod. O, mae gen ti. We certainly face many challenges, and what we've seen that has happened in Catalonia in the long history since the recovery of the democratic institutions is that, and answering a bit what has been raised here, all of us, both organizations, non-governmental organizations, and civil society have responsibilities. Everyone has responsibilities at the level he has
room for action. So sometimes the room for action is small, but we have to take it. So all room for action is meaningful. Everyone at their level of responsibility. So ideally, there should be always a dialogue between individuals, spaces to speak up, to gather, to learn, to put forward questions, doubts, and problems. Organizations that gather these forces and direct talks with the government. So it has to go up and down all the time. And that's why it's important that all actors are somehow engaged at their capacity they have. Academia, individuals, organizations. And for me, as we've seen in the Catalan context, basically it's down to power. Who has the power to do what? We've seen conversations and we've seen negotiations by the Catalan government with the Spanish government in terms of, obviously, who has the capacity, who has the competencies. And it's power and it's money and it's engagement. So obviously, sometimes you don't have all the three forces, but you have to use whatever room of maneuver you have. So basically the lessons are we have to keep watching all the time. In a way, I was one of the subjects I teach is sociolinguistics and language planning, and my students said, well, shall we not be normal? Can we be normal? I said, sorry, no, you should be born English or Spanish, but you won't be normal. You are Catalan, you know? So if you are Catalan, you are stuck up, and you have to understand what it means to be Catalan, right? So, you know, man up or woman up, and there you are. Yeah. It's job to do, you know? Get on with it. Get on with it, Yeah. basically. So And it's going to take your whole lifetime, and there's no escape. it's going to take your whole lifetime. Yeah. And this is our normality, Yeah. right? That's it. Castan i gloi. That's a hard act to follow. I think my civil servant answer, just in response to Maite, is I love the passion and the emotion and the activism. What I'll say is more from a civil servant perspective. And I'll go back to what Colin said. I think Colin would have probably made a wonderful, excellent person in any profession he would have chosen. But he would have certainly been an excellent civil servant, senior civil servant, because, you know, when I heard you talk about the need for evidence and being careful not pronouncing yourself before the evidence is in, that is critical. It's when ministers press you, you know, tell me, and you sit there and you say, well, my job is secure. No, minister, I don't know. And I can't tell you until we have the evidence. It is crucially important, I think, especially right now when, maybe it's always been this way, but, you know, there's a lot of ideas, opinions floating around. We need to, I think, look at evidence, and then we can make decisions. And we can use that. We can often in the political arena, you can suggest pilot projects is a great term. You say, okay, let's try something. We don't know what the outcome is. Yes, you can hide if it doesn't work out, okay? But at least we will have tried. So I think evidence is the one thing that I want to mention. The other is incentives. Understanding the incentive. We all, I think, here agree on we would like to see languages, minority languages, thrive. We agree on the values, but we all sit in slightly different positions, and the incentive structures that we have are slightly different. When you're an academic, you want to publish, and you're part of a particular discourse, and you don't want to offend your colleagues. And, you know, I shouldn't be talking about what I don't know, but I think when you're an activist, a community activist, you have a clientele. You have maybe people that you have to pay. You're running an organization. You know, there are incentive structures there. And when you're a civil servant, you also have your incentives. You want to do the right thing for the minister. You also have a slightly more long-term view. You have the values of the civil service. You
you want to do a good job, and maybe you want to get a promotion at some point. At the political level, we know there's, you want to get reelected, okay? All of these professions have the same values. They share the same idea, but their incentive structure is slightly different. And if we can understand, where those incentive structures meet, if we understand the interaction with our other stakeholders, what will get John ahead if if he gets the grant, how is that good for him? I'm just, making something up. Those, what is on the academic arena, if someone working with someone, what did they get out of it? Not just what do I get out of it, but understanding what motivates them. I think then, in the real world, in my dimension, politics and power is very real. We need to recognize that. But if we understand what the incentive structures, I think then we could see this alignment where we can move jointly towards the goals that we share, which is to see languages thrive. Diolch, Carsten. Mae'r gair ola yn mynd I Colin. Colin, dwi wedi deud y gair ola. Dwi'n yn golygion llythrenol, ond dwi ddim yn bell o olygion llythrenol. Na, gair ola I ti, Colin. 3 peth. Yn gyntaf, dwi'n mynd I dreithi yn Saesneg ar gyfer bobl nad sydd yn byw yng Nghymru. Yw bod wedi allu siarad Cymraeg a Saesneg. A falle Catalaneg hefyd. Pwy a wyr. I'm going to say my last 2 words out of 3 phrases in English and then turn back to Welsh. Carsten just mentioned forensic evidence. I was trained as a social scientist, as a geographer. Fieldwork, evidence, primary data was the most important thing, which is why when I do my research, I ask judges, politicians, civil servants, what do you think about this? Can I quote you? Can I repeat your challenges, your strengths, your weaknesses? But also, apart from being on the television as a young boy, for many years I worked in an operating theatre at Christmas, Easter and summer vacations in Barry General Hospital. And there you learnt to trust the data. Because if you're involved, I wasn't the doctor, obviously I was the only man in the hospital that wasn't a doctor. I was in the theatre. But if you're interested in forensic evidence, if you're treating heart disease or cancer or schizophrenia, emotion doesn't take you very far. Goodwill doesn't take you very far. Regular, routine screening, diagnosis, and prognosis takes you a long way, both for the medical and for the psychological welfare of the patient. So evidence is key. Data is key. You can have good data, you can have rubbish data, but data must be collected. The second thing I'd say about the conversation we've had today and the discussion is that in many ways, what we've done in Wales has gone beyond our ambitions. I mentioned people like Saunders, well, I didn't mention him, but I implied people like Saunders Lewis, J.R. Jones, people in the 1920s, who if they could see us now gathered together, would be wonderfully astonished at the way in which Welsh has captured its own status, audience, and enjoyment. Much of our Calvinistic Methodists, sorry, bobl sydd yn Presbyteriad, dawer, nid wyf yn anhapus. Wyn yn gweud y tro cyntaf I gwrdd e, siwr I ti Wyn? A beth oedd dymateb di? Wedi cael yn siomi ar ochr ore. O, wyt ti'n hapus, wyt ti? O, ydw, hapus I fod yn yr adran. Hynny mae'n disgwyliadau ni yn draw wahanol ar ffordd yn dopi yn gilydd. Anyway, that's an aside, but you get the point. We should celebrate and be joyful. When Charter 88 was in the offering, I was invited to go to Porthmadog to be the plenary speaker. David L. and others provided the champagne, but I provided the intellectual heavyweight. And coming from Staffordshire at the time, I came home with Mel to Cardiff and then to Barry to see our parents. Then I drove up through mid Wales to Porthmadog. And although I had a speech prepared,
my opening lines were, if there was something we needed to do in Wales, we need to paint everybody's house white. Because it's poor, it's grey stone, it's dour. Going through small villages in Wales is not a bit like going to Palafrugell. Is it really? It's better now because we're richer as a society. But in the 1970s and 80s, much of Welsh Wales looked drab. The people weren't drab, and especially young farmers, and there was a lot of joy, a lot of friendship in Eryr, farmers' clubs, all sorts of things. We should celebrate that. We are a joyful people. We're not a dour people. We have our problems, we have our hopes, but deep down, we are a joyous people, glad to be Welsh, glad to express ourselves. And that's why I said earlier, language transmission is one thing, cultural reproduction is as important, which is why the Fro Gymraeg is so important, because that's, by and large, where our poets come from, our musicians come from, our traditions come from. The richness of our inheritance should not be lost. And as Emyr Llywelyn said, yn rheithi'r un tir o flaen yn llygaid. Gwai ni, os ydy'n neud hynny, yn bwrpasol, trwy ganolbwyntio ar ddwyieithog, neu ar gynnydd Cymraeg yn Nghaerdydd. So those are the two things I wanted to say. Ond yn Gymraeg, dwi'n am gloi, wrth gwrs, pe bai rhywun yn gofyn i beth ydw i, fyswn i'n gweud mod i'n ddwyieithog. Yn ywedig, bachan o'r Bari. Oedd fwy o bobl yn siarad Arabic yn y stryd i na'r Gymraeg. Yn y 50au, pan o'n i'n tyfu fyny. Felly dwi'n ymyrfrydu yn y ffaith bod i'n gallu siarad Saesneg ac ychydig o ieithoedd eraill. Heb y Saesneg, fyddwn ni'n methu crwydro'r byd. Ac heb caniatâd Pennaethod Adrannau, fyddwn ni'n methu crwydro'r byd, wrth gwrs. Ond y gair olau fi ydy, diolch i bawb sydd wedi ymgynnull heddi. O'r teulu agos sydd yma, mae Rhodri yma, dwi heb sôn amdano fe, fydd yn herio fi i beidio sôn amdano fe. Oedd Meryl fy nghariad yn fwy ofnus nag o'n i, yn fwy pryderus. Nid am yr hyn o'n i'n mynd i ddweud, rhag ofn wedi gweud rhywbeth anfoesol, ond y ffordd o'n i'n edrych, y ffordd oedd hi'n edrych, y ffordd oedd bobl eraill yn edrych, a fydden gyfeillgar, a fydden gwmynasgar. Wrth gwrs y bydde fe, i ni'n Gymru, i ni'n hoffi'n gilydd, i ni'n caru'n gilydd, a dyna'r gair allweddol. Pe bai rhywun yn gofyn i fi sut i ddylanwadu ar rhieni, i ni'n caru nhw mewn i'r deyrnas. Nid y gyfraith, nid Llywodraeth Cymru, nid statudau, nid hyd yn oed mentrau iaith a dyblygu cymunedol, ond gonestrwydd unigolion wrth garu i brodyr a'i chwarydd. Dyna'r apel, ynddo fe? Bod ni'n hoffi yn gilydd. Nid jyst yn busnesau yn bywyd yn gilydd, trwy siarad Cymraeg, ond wir yn falch o glywed rhywun arall yn siarad Cymraeg, boed nhw'n wirthiol neu yn fratiog. Mae'r ffaith bod y Gymraeg ar lafar, ar wefusau, bobl eraill, yn wyrth wrth gofio bod ni wedi bod mor agos i Loegr ers cyfnod, wel, o'n i'n mynd i weid y Rhufeiniaid, ond oedd Lloegr ddim yn bodoli prynu. Ond yn sicr, ers y deyrnas Lloegr Saesneg. Ac yn hynny beth, mi ddylwn ni ymynfrydu yn y ffaith, nid jyst bod ni yma yn caru'n gilydd heddi, yn hoffi'n gilydd, yn falch o fod yma, ond bod ni dal i ymwneud â'n gilydd fel bobl hyfryd, rhesymegol, cwrtais, direidus, sydd yn hoffi bywyd. Dyna yw'r apel. Sut i wella ansawdd bywyd ein plant ni a'r cenhedlaeth a ddaw. Ac o nghalon, dwi'n diolchgar i chi am ddod ac am bawb sydd wedi siarad, ac yn benna oll wrth gwrs i Dylan, Jeremy a Bethan am drefnu'r holl beth. Wyddwn ni ddim byd am hwn tan iddo gael ei drefnu. Ac yn hynny o beth, fel y freshlift nath Wilson baratoi, oedd yn surprise hyfryd. Dyw Dolig ddim yn dod bob blwyddyn i fi, mae'n dod bob dydd wrth fi gamu ymlaen. So diolch i chi am eich rhodd o cariad ac am
eich presenoldeb. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Colin. Diolch yn fawr iawn, Colin. Diolch i'r panel, ond diolch i Colin yn arbennig, a dwi'n pasio'r microffon i Bethan i gloi'r dydd. Gai jyst diolch hefyd i'n hym i am bob dim maen nhw wedi wneud heddiw. Ger, Gwenno, Carwen, Heledd, Ceri, Gareth sydd ddim yma rwan, a i Cati ag i Dylan. And also, can I thank you ever so much in the corner there for all your technical support today, because conferences do not run smoothly without excellent technical support. So thank you so, so much. And also, can I just remind everybody to give their headphones back on the way out. And thank you to our friends from the Basque Country, Valencia, Brussels, Scotland, Ireland, for helping us to celebrate this special day. So thank you so, so much. And I look forward to continuing our conversations and working closely with you. We've got so much to learn from you and hopefully from one another. So diolch yn fawr, thank you. A just diolch i chi gyd am fod yn gynulleidfa gynnes ac am helpu ni ddathlu y gŵr arbennig yma a'r diwrnod arbennig hefyd. So diolch yn fawr iawn, a wna i basio'r meic rwan yn sydyn i Dylan i gloi. Diolch yn fawr iawn, Bethan. Mae'r amser i gwibio yn dydi ers mi sefyll ma ddwytha bore yma. Da ni wedi cael gledd, a mwy na gledd profiad i'w gofio, dwi'n credu. Fyddwn ni ddim yn anghofio am heddiw yma am yn hir iawn. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd. Felly na ddim eich cadw chi, dim ond ategu'r diolch i Bethan a'i thîm hi am yr holl drefniadau. Da ni'n gwerthfawrogi'n fawr iawn. Technegydd a'r cyfieithwyr sydd wrthi'n ddyfal trwy'r dydd, tipyn o gamp, dwi'n gwybod. Ac e diolch hefyd o ran staff yr Ysgol Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, i Rebecca Bryan sydd wedi bod yma yn arbennig, i Cadi Thomas yn fan hyn am yr holl waith di wneud, am yr holl drefniadau. Dwi'n meddwl fydd yna fwy o waith yn dilyn yn fydd, oherwydd mi fyddwn ni'n parhau gyda'r derbyniad a diod ar ôl rwan. Ond fe welwch chi ar y sgrin hefyd, mae yna un darn bach ola o fusnes o roi o fel yna. Mae yna englyn yn fan hyn, os ydych chi'n gyfarwydd â barddoniaeth Gymraeg, fyddwch chi'n gwybod beth yw englyn, ond os nad ydych chi, pennill pedair llinell mewn cynghanedd, felly mewn ffurf gelfyddydol iawn o farddoniaeth Gymraeg. Mae'r gerdd fach yma'n ddienw, dwi'n credu, does y ddim enw na ffug enw, na enw barddol wrth yr gerdd. Ydyn ni bod y gerdd gan edmygydd o Colin, felly, a na i ddarllen yr englyn yma. Colin gwnes farciau helaeth ar ein map, rhannu môr gwybodaeth. Ninnau'n cael rhwng ffiniau caeth, rhyddid dy ddaearyddiaeth. Felly, na i drio tegu'r cyfeithiad sydd wedi bod. Dwi'n siŵr bod y cyfeithiad yn well hyn sgen i. Ond Colin, you've made a sort of extensive mark on our map, sharing a sea of knowledge. And we now get between sort of constricting borders the freedom of your geography. Ac ymddeheiriadau nad ydy hwnnw falla'n gwneud cyfiawnhad ar greiddiol. A dweud o lleia. Ond mae o'n fyrfyfyr. Ond wedi orffen rhyddid dy ddaearyddiaeth. Yr rhyddid mae Colin wedi roi ni feddwl ac i ddychmygu ynglyn â'n dyfodol. Hynny rhwng ffiniau caeth, ond eto y map yn ymagor i ni hefyd. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd unwaith eto, a diolch yn fawr arbennig i chi, Colin. Diolch.